Okay, well, Marisol along the for a story is Stoke Honig Acht dTeangacha Oifigiúla shock is a tree. I guess Dogur Arastat the Galtak didn't McGinley a bit Arastat Eganam is a Hanjay go may athbhreithniú Acht dTeangacha. I guess Tatashi Roy Ton athbhreithniú Roy go hidden let of it is a Hanjay. Agus ní sé a críochníodh an chopan seo bíon céim dhearnach sa dal a réir agus is bé an bille ag dul chuig Uachtaráin Michael D. O'Higgins haar seach nó gátáach rán agus sé sucrthe le planáilte go méid gachrúd déinte ribhear na bliana agus go méid an athbhreithniú críochna you know. So tá sim gom bá sé seo maidir le Louis Tiúna look anamnacha agus coffee boiher tá simime gom sa goéis sin den athbhreithniú tá sí sort tá gá sort no trí costa an tá coffee boiher sa Gaeltach agus coffee boiher las mit an Gaeltach tá le roiint blianta nuas rih Acht dTeangacha shock Koffer got cover start Lunathe sa Gaeltach the betting me a one agus some quiz mold and Tarley J och last mit and Gaeltach in there and you see the concrete boiher and the pre boiher an tainu gné o have Kodiach the Knockwell Bonchoch leis Acht dTeangacha Oifigiúla agus vi sexual leis an póise seo leis an athbhreithniú dul roiig go méid ahrú ó héh sin ach mar thuir sé ní raibh ahrú an agus níl ahrú an so cíann sé seo nó hagan an bille nua a bhaim agus nó bhfuil an athbhreithniú a bhaim go méid an cás mar an géin an do cóhrí boithe lasmid an Gaeltach. So tá sé sin an díach dar long, you know. Agus maidir le na loganamnacha go generarálte céim fá a gabba tú a bhfuil tábhacht I buinteló má thaobh bheith in átainna le feicáil na chóthaí yes ar eile. Well, say Corey boyfriend the road is fecally in there and hey policy start camp you know well thought it gone there saw educus on the top of the freshen like nor being dini tashel temple the terra far more than a dini there in captain shit dini faster on bluestone the cool August say policy you have Corey boyfriend on pre-road sheet modular policy start or tashi tashel temple and terra you know August the bar will an gwega script to Nice Luna and Berla or who current sé seo Eva fása go mar capse hay ni you know the tá comer in scale to ver an policy show go changa den dargrad an gwega you know agus boilum go hedélach níosam an dar lo yahu né am go lua ach Oitlum go hedélach go mé coastá son agus an gweg agus an berle skrift kom mór le chéile mar atá mar policy o héh gach cohorstá nu an airing you know. Yeah, déintang leat ar an méid sin agus a bhfuil aonrad eile beidir a bhfuil arolalas agat faoin bille seo agus ar náí is ábhar chainte é inis é ach go háirithe le déanaí an bhfuil aonrad eile is bille seo gur féidir chaint faoi lena loganamnacha freisin ach a bhfuil aonrad eile sa bille a bhfuil tábhachtach más tú agus go gahamid a bheith díú ar. Wat a gar run ella tá sim go in some brochure sure everyone tá sé national basic talked about go lua policy o hay fogdiachta man conversation an bay the quality start agus agri start well the quality start fit a fringate and a mushe the fogdiachta carved osquaga agus bay cook fringate acquisition cover the mangwag. I say short run as far tag chalk the mock trash and post and short captain. I thought like beyond demo arm the blend to nurse
like it brought new teaching car agus be start in Merla or credit touchy short of also Conchúr by her fashion. So it's really on the white egg or mate her wear show, you know. Agus Tom also be sure. On what ella see agus like Sean pre water town real this Gary public game the free lesson process so no riv no egg fit as a trucker bay fit a free gate supposed to hit you as a chorus scenario 5 year bet my Gregory and like fall team less comparison to need oilum where she ran maar ni shit on their chin Gregory bet in there in the sauce a bet on the post Colina Beir mata ahrú hey policy hey bunú gwelclash because mata lean white gwelclash knew a bun hard garb later Tom Macron go me chance of what news far on con lean posted a lead Fodmar tá sé nish agus tá skelti fi gwelclash factus gwelclash new money an chocolate body there has could you go well lean white grad cost new in there and need doinum go make sure there con avec sul go may on fit gate when spruction or bill when riv no egg got clean fit as a trophy you know. Is sto go bhfuil an pointe sin simúil maidir leis na sprochanna sin do Gailgóirí san ar an áil fáiblí. Masam gur tháinig scéal amach seachtain na chaicí seo hen maidir le na Gardaí agus tá siad brathnú inis nach mech ar Gardaí dul faoi rang na Gailge ná aonsois Gailge a bheith acu chun a bheith cálathe mar Garda agus is tócha go nach daon sináis a gcuine an meán sin go meach daoine san ar an áil fáiblí go mé níos má Gailgóirí agus go meach fun géad foi le de Gailgóirí san ar an áil fáiblí. Yeah, well, Neil and Vane comparison to Corham Mock Fin policy, who policy saying Madras and Garda see Connor like go get her all to Mas Gregor or Conchúr or Gregor leave a hill and there and Tassim no cool lesson Gregor good like that na go Cooper did it August not quill ain Gregor yell in a plan Tashi Fosmar Gregor you have to quite just know tugging Gregory in there and us a Gwertalk no or Gwerclashty no or clan will Greg Ira Q don't quit Noka free gate gonna Noka free gate and arm captain share like few more wrong in a Gardi knew it and Nive sheet and on Kaija and Greg a vet Q con over a vet and on over in Mega like the sort wrong in a short tie gash need oilumger one sort wrong in the criticy wrong in the ard level or ard wrong eat so yeah names should core lock for comparison kincha bukor doing nismo grad cost see about one who talk all the ahru policy on or have shin darlum like if you ahru on the couple of videos so tar process Maja bunne gwelskon ik am munne bellen er en so sin gehinta ach tá ga kon arú yéanamh Maja bunne gwelclastí an nále fashion darlum